تقول چه قیزامه؟ بابا تمر فرجك بنيا تمام قیزامه. تحرم ما تبجيت نويني لا بابا خلاص اذا بجو ليش ترى دي وعد اوتش مرويني وعد قیزامه وعد. علی کت و جوانکی 20 سالیه ji bajarê Kobaniyê Rojavayê Kurdistanê ye. Wek akter ew li gel çend hevalên xwe kurte fîlman çêdike û li ser sosyal medya wan belav dike û hejmareke zêde ya xelkê li vîdyoyên wî temaşa dikin. Elî hem sînarîst e, hem jî derhêner û hem jî akter e. كوني من الصبح الصبح رابع صباح عيدية كوني مش هاكري عيدية بخوي نه از بخوا در مجال تمثیل دا کار دکم تقریبا 4 سال بیتر بی از درباسی و مجالی بومه در سال 2018 ما دست بکر و چاقیجی تمام همه 16 سال بنیانیم و تشتی کویشت از درباسی و مجالی بوم حسکرم بو یعنی حسکر نامه جیره بو و چاقی از احساس بوم یعنی او موهبال جمع هی و از کنم درباسی و مجالی بوم و تشتی هانی که از پر شجع کردم که از درباسی و مجالی بوم و چاقی مدگو از زمانی خوی کردی رساله خود ملتی خود گشکی گیرم یعنی و الحمدلله یعنی که از ایرو تیم از کیچه که خود چه دکم از بلا دکم از دنیر ملت لیگ هتار دکه ملت بی کیف خواسته به قبول کردنه یعنی از بیتش تیم خود پر کیف خواسته به یعنی وقتی از دنیر یعنی از کیش تمام چون مشاهده میلیون آقاد کردن و تشتا جی کیف خواسته و جی حرمت یعنی ای چی؟ کیرگیه تو چی بینیه؟ دیگه معنا خود دیگه از هنم دیگه بس که چکیه وەک هەموو ناوچەیان دنیای سووریە ji ber şerê navxweyek û zêdeyî 11 salana berdewam e rewşa aborî li Rojavayê Kurdistanê jî xerab bûye û derfetên kar kêm bûne. Elî bi awayekî komêdî di vîdyoyên xwe de balê dikişîne ser rewşa xelkê, pirsgirêkên wan vediguhêze û peyama wan belav dike. مشاهدی ما لسر حالی فقیری لسر غله لسر ازمی باجر شد به لسر هجری کملت کیش باجر درد کافی یعنی هم حاول دادن حرس کی چگیدا هم مشکلات طرح بکنی عامل هد باجری مدا سبه حی عبارت د شغل حقی مریش که کنه درخه و مقصد ما و غایت ما جوا ویدیونا ثروت ای فقیری که هم درد کافن که هم به هف بحسن که هم حالی فقیر بحسن وقتی که از ویدیو کی کمدی درد کافم چی دکم اتخوازم کنه که بسر روی ملتی خودم کنه که بسر روی جوکو مزنی خودم یعنی نمیم پیوسی وی نسی چیه اکسسواراتن کوچلا کو موقعی تصویر چیه از تنی خو حاضر دکم واجی دیله یعنی واتشتانا دیلن ضعف کو شخصی من تمثیل داد چیه یعنی از بخوازنم طاقتی من و قوتی من تمثیل داد جانی پر بیتره چه مشکل چه کنه اصلا اون فایده ناکن Daxwaza Elî ew e ku di siberojê de kompaniyên derhêneriya fîlman li Rojavayê Kurdistanê jî çalak bibin û derfet ji bo wan çê bibe ku dramaya Kurdî pêş bixin da ku cihê xwe di nava dramaya cîhanî de bibîne. Hemed İbrahîm, Rûdaw.